Dobar dan i dobrodošli u novi video Čest Knežije. Danas ću vam pokazati dva mata, jako bitna, mat sa damom i mat s topom. Ali prije toga molim vas da se subscribe-ete i lajkate ovaj video. S damom je vrlo koristan mat, ima dva načina, pokazat ću jedan način sada, a malo kasnije ću pokazati i drugi način, to jest pokazat ću ga samo s topom. Prvo odemo damom i pratimo kralja cijelo vrijeme. Ako se on spusti, mi se spustimo, pazimo da mu ne damo damu, pratimo ga, kad bude jako blizu kutu, pazimo ga, pazimo da ne napravimo pad, ima dva polja za micat se. I tu sad znate da nećete dati pat ako samo imate kralja i kraljicu i ako ih ne mičete. Kralj će ići samo lijevo desno, da tada vi stavite kralja, vučete kralja sve dok ne dođe na b6 i onda mu date mat. Upravo sada ću to pokazati. I vidimo jednostavan mat. To je prvi mat, često se koristi u blisu i bulletu ili u rapidu, ali kada imate malo vremena. Drugi mat je s topom, može se koristiti i s kraljicom. Znači prvo stavimo topa na neku liniju skroz uz rub. Čekamo, želimo da bude opozicija i da smo mi na potezu i da topa stavimo na a5 ili gdje god i da mu damo šah. Kralj ne može d4, e4, f4, ne može na d5 od topa ni na f5 od topa, spušta se dolje. Ako mi igramo ovo, kralj će tu, možda će biti remi. Uvijek želimo otići da čekamo da protivnički kralj napravi opoziciju. Pratimo ga, pazimo kad napadne topa, stavimo topa na drugu stranu. Kad on dođe tu, mi nećemo napraviti da mi uđemo u opoziciju, mi čekamo da on napravi opoziciju. Mi topa pomaknemo za jedno polje, on bježi od opozicije. Ali sada ima dvije opcije, ili kralj b6, mi damo topom šah, on opet ide bliže topu, opet ga pratimo cijelo vrijeme. Pazimo, napada nam topa na drugu stranu. On opet želi da mi uđemo u opoziciju, to ne radimo, nego se pomaknemo topom za jedno polje. On se vraća, a ako bilo kojem trenutku se spusti zaraj dolje, mi topa stavimo i kada on odigra neki potez, čekamo dok nam on ne dođe u opoziciju sve dok mu jedini potez nije kralj g8 i onda kada su kraljevi u opoziciji i kada je crni kralj na bilo kojem zadnjem redu, onda slijedi to b8 mat. A sada ima još jedna stvar, a to je može se dati također mat i sa jako jednostavno, recimo sa damom i topom. To je jako jednostavan mat. Jako jednostavan mat i kreće ovako. Prvo stavimo damu i topa ovako pred kraj. Sada odmaknemo kralj da nam ne smeta, tako je najbolje u blicu ili bulletu. I sada se samo spuštamo red po red. Kralj nam nikada neće moći pojesti topa jer ga kraljica brani. A nikad se neće moći ni približiti kraljici jer mu top ne da. Tako imamo recimo i mat sa dva topa i što je jako zanimljiv. Prvo ga samo kralja odsjećamo na jednu liniju i maknemo kralja od njega. Ako nam kralj smeta, prebacit ćemo topa na drugu liniju. I što samo vrtimo topove. Sve dok
ne dođe tu i ako mi spustimo topa, pošće nam topa i komplicirat ćemo, nego prebacimo topa na drugu stranu. Ako nam on napadne topa, nećemo odigrati top na h6, jer ako bi se mi spustili, kralj bi došao na b6. Znači topovi uvijek moraju biti na različitim linijama. Ako se kralj u bilo kojem trenutku spusti dolje, mi isto kao da smo mu dali šah, kralj dođe negdje i mat. To su bili osnovni matovi, ima još mat s konjem i lovcem, jako kompliciran, skoro nikad vam neće trebat. Također imaju mat s 2 lovca i ovo su 3 najosnovnije mata, znači s kraljicom, s topom i s 2 topa ili 2 kraljice. Tako da evo, nadam se da vam se ovaj video sviđa. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno stavite komentar ispod. Ako želite da vam analiziramo bilo kakvu partiju, recimo s Chess.com-a ili Lichessa, slobodno pišite komentare i lajkajte se i subscribeajte. Hvala.